Kuva ejo kuwa gatatu abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika batangiye kugera mu Burusiya ahabera inama y'ibijyanye n'ubukungu. Aba bayobozi bari mu nama y'iminsi 2 aho baganira na Perezida Vladmir Poutine w'Uburusiya uri kugerageza kwiyegereza ibindi bihugu ngo bibe ibifatanyabikorwa. Poutine ahuye n'aba bayobozi bo muri Afurika mu gihe amaze igihe mu kato k'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika kubera intambara yagabye kuri Ukraine. Poutine yumvikanishije ko iyi nama y'iminsi 2 ari igikorwa gikomeye kizafasha gushimangira umubano n'ibihugu bya Afurika. Bamwe mu bayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari bagaragaye muri iyi nama ni Perezida Ndayishimiye w'u Burundi na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Ejo kuwa gatatu ari kuri telefone mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Dmitry Peskov, umuvugizi wa Perezida Vladmir Poutine, yavuze ko umubare muto w'abayobozi b'ibihugu bitabiriye inama ufitanye isano n'ibibazo biri hagati y'Uburusiya na Amerika n'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu binyuze mu butumwa binyuza muri diplomasi n'ibihugu bya Afurika. Peskov yumvikanishije ko kuba bimeze gutyo bidashobora kugira icyo bihindura ku mirimo y'iyi nama. Kuva Uburusiya bugabye intambara kuri Ukraine, ku isi hose habaye ikibazo cy'ibinyampeke byaturukaga muri ibi bihugu byombi birwana mu ntambara ibura amezi make ngo imyaka 2 yuzure. Ibyo byatewe ahanini n'ibihano Uburusiya bwahise bufatirwa. Uyu munsi ariko Perezida Poutine akaba yaciye akagozi akemerera abayobozi bo muri Afurika bitabiriye inama imfashanyo y'ibinyampeke ibarirwa mu matoni 10,000 yirengagije ko ibihano bikomeje. Ibyo bihugu ni Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea. Mu cyumweru gishize Uburusiya bwikuye mu masezerano yoroherezaga ibihugu kubona ibinyampeke bituruka muri Ukraine bijyanwa mu bindi bihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yasabye abategetsi bo muri Afurika bitabiriye inama gusaba ibisubizo ku kibazo cy'ibinyampeke cyatumye ibihugu bikennye bihura n'ibibazo bikomeye. Blinken yibukije aba bayobozi ko bagomba kumenya neza nyirabayazana w'iki kibazo. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwashinje Uburayi gushaka kubuza abaperezida bo muri Afurika kwitabiriye inama. Kuri Putin, iyi nama yamuhishuriye neza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byakwitwa ko bimushyigikiye nyuma yo guhabwa akato. Iyi ni inama ya kabiri Uburusiya buhuriyemo n'abayobozi bo ku mugabane wa Afurika kuva muri 2019. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.